Good morning. Kadang thienge ngasi se aina keno tawbasida video thagatpada ko. Ado ngasi gi message aduga ngasi Saturday gi kai kai tawba yagadage haibado ai haipetang yam kuidabida phalauna share tawrake ko. Angona message mayam la ai hadise haidi video thagalaktre ngasi se na ai thagalaroi gen khalambane ado haipetang ai sajik amu keno tawre ko. Ado sida haidi same like 1 2 3 sidagi haidi pile number akoina khanba dumai nuti ama khanbirase adugi matungda haidi ngasi Saturday se akoina kai kai tawba yagadage haibado hairage ko ahamba ko 1 khanba mi ngi yengminarsu kai lake da no need to worry khanjan bigano yam ka haina matha sa bigano nangna haji khalliba nangi keno ma haidi keno ma khanba leragadi ko yam ka haina khanjan bagi keno worry oibagi darkar oidre ko. Number 2, helpful people nangi damakta haidi nangi mating pangadaba mi lakani ko soidana. Aduga last kina forgiveness. Ngakpi gro nangonda kanong kinomna kananom na haidi nungaitaba khotaba tawbiba leraga so ko ngakpi gro. Adi akoina kaino gumba healing gumba tawba matamda ko haidi forgiveness se ngasai sauba nataba haidi masina aingonda kaino tawrakre khotkre si tarugina te ko ai atopa sum aina mayam da discuss tawrise haidi masina aingonda phana phataba tawraga so ko ai isa ai yoina haidi yekna ba thambagi mohutta aina nangbu ngakpi re ko na dumaino na khandokpi gi ba hai tare ko sisina haidi akoi gi life ta change adum porakani ko ngasai gi mana di phataba tawrakone mana phataba tawrapodo ai dum khallaga le hone mari haira ma chatkrani ba mi du dinga sai gi adi mana kainoma haidi ai nungai tamni khangde mani kani mari haido khra loide ngasai gi ai do aina di khalawidana ko man adumaina hairami do kari gino haibado ado aina dum khallaga le hobudo adugi mohutta hai tare ko aina nang se ngakpi re ko I forgive and adumai toroga haidi ko adumai isa manung dai gumba haibi ba hai tare ko sisa sisina keno gi le do Saturday ngasi thang de se numit yam kan mani na numit kan mani mi sida koi imung dagi phataw di lokthokpa isa dagi phataw di lokthokpa kamai lokthokka dagi hai matamda samna habda kainone haje ko koi ki black magic atagi mahi gari kra hai thadi thaja de ko amta suguma mayam se ataraga aingonda hangakko yaw do haidi mayam gi biswas ki oina hai tare ko si je tawbi be yai ko kra Saturday kuding gi aina hai mamang do su hai ko thang jinu mi kuding white day matam da thum hapona thum je negativity remove to ni ko yum da ge thum katang ma happy ba haidi aina hamba haidi imung tum hogala po white day bo khop matam se dat kadam theng na gumba tai busum yaw ina dum haidi thabak chinna bani na haji kan se aduna white table thum katang ama hapirani aduga amana akogi imung sida negative vibes yam kallagadi imung sida haidi aphaga pai chu bo khop leina ko adumaina leiragadi kamai tawgadage nungda waram se ko nungda waram se kamai tawgadage da morok ahum ko morok akangba ahum ama lobiro aduga chanam maru do macha macha manau do ahum ama lobirase ko aduga keno hangam maru katang amga laurena ko hangam maru siga thum katang amaga plate ta hapa thambiro ko hanga plate sida haide hangam maru chamas tangkhai ama thum chamas tangkhai ama hapa se ko dunga sai gi akhoi gi keno morok tuga morok akangba ahum duga adagi chanam manau ahum duga ko hapetang khudna smaina paishan birena ko suppose haide angang sigi mathakta natraga mi sigi mathak sida haitaro ko khoi imung gi leiriba ngasai gi ma se daw pi de khote phatau di me ama monda haidi magi massage de energy phataba me am leirena khallagadi angang naba bukta tawbibe angang naba kamaina chanam ungthok pai se kamaina tawbono gyan ta da ba am ai thawaina adugi matang da ai khalludre thoina video se haidi ungthok odang haidi ungthok ai khamana mayam se gyan taram ga drain khan bane ba adu happy tai ko si se mi ne na khallase ba angang ne na khallase akoina ngasai gi pot se paibiraga magi mathak se dagi sumaina mapal la ko ani ahum mari manga taruk tare nipan mapan ko si tawri ngai matam sida haidi angang du su wang han be adi angang natraga ahan oiro ko haidi ahan du su wang be adi tawri ba mi du su wang be adi ko si se puthok pira ani ko yung gi mapan da puthok pira ngasai gi plate ta khoina thum katanga hangam maru katanga lei hapaga thamki bo adu da hapchan biraga mai phasana thadok pira nung dawaram se ketang mamli torpa timing sida ko mai thadok piraga akogi konthong wa madang thokpi go si je hadi imung si je thang je khudingi tawpi be ko si sima hadi imung si dagi ngasai na mi na yengchalakpa hai yengjal e khole hai badum yawe na ko khoi mung de yengjal e smai le e khole na do yengjal ko do chat khini ko ngasai na particular mi ama da leiraga na hai smai to be leitraga su dum hai ngasai gi kaino do puthok pira ga hai di mangon da sumang da kai da mai thado ga mapan da lang thokhi bam le ko aduga taseng na yam isada yam thajaba ma leire na khalase ba pura si je mana toksalle khochalle kai toro targadi kamai adu amasu leiri ko amasu leibe je ngasi tawbi be ko ngasi tawbi je kai to ga
ꯇꯟ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕꯤꯔꯦꯅꯀꯣ ꯇꯟꯁꯦ ꯍꯧꯔꯦ ꯇꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯘꯤꯒ ꯇꯩꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯕꯤꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯪꯒꯪ ꯍꯧꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯇꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯥꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯩꯇꯥꯟꯁꯤꯅ ꯗꯣꯠ ꯃꯥꯄꯟ ꯀꯣ ꯗꯣꯠ ꯃꯥꯄꯟ ꯗꯣꯠ ꯃꯥꯄꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯟꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯪꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯝꯂꯣꯡ 3 ꯐꯥꯡꯕꯗ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯦꯡꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯐꯩ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯄꯛꯄꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯔ ꯉꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯌꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯕꯤꯂꯤꯐ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯇꯔꯗꯦꯒꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯀꯣ ꯄꯨꯡ 8 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ